Info Podcast. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovaj vikend nas očekuju relativno zanimljivi izbori. 3 države u Nemačkoj idu na glasanje. A u pitanju su Tiringija i Saksonija koji idu sada u nedelju 1. septembra i Brandenburg koji će imati izbore 22.9. U svim ovim državama očekuje se veliki ubedljiv rezultat AfD-a, preko 30% sigurno. Mediji će odmah skočiti na to kako ovo znak porasta desnice u Nemačkoj. Mainstream mediji će biti protiv toga, oni malo bolji mediji će to podržati i slično, ali ne želimo da samo da razgovaramo o AfD-u, svi će na to naskočiti. Želim da vam približim jednu drugu stranku koja također će imati vrlo verovatno ubedljiv rezultat na ovim izborima, negdje između 13 i 19% za stranku koja je osnovana početkom ove godine. To je Save Sare Wegenknecht. A pazite, sama stranka nosi ime po Sari, tako da možda bi trebalo tu malo da se upustimo, da vidimo ko je Sara, da kažemo nešto o njoj, ne nešto nego malo više. To je ime koje će se sve više i više čuti u budućoj nemačkoj politici. Sara je odrastala u istočnoj Nemačkoj od oca Iranca koji je rano napustio i majke koja je radila u galeriji likovnih umetnosti. Rano se pridružila i politici, sa 19 godina je ušla u komunističku partiju istočne Nemačke. Na Sarinu, našu žalost svih istočnih Nemaca, došla je do pada Berlinskog zida i prestala je da postoji i komunistička partija Nemačke. Sara onda prelazi u naslednicu partiju demokratskog socijalizma, gde su prešli generalno većina ljudi koji su se iz KPA nastavili da se bave politikom. I ona tu odudara, pazite, ona tu i dalje ima 19-20 godina i dosta odudara od onih starih partijskih kadrova istočne nemačke politike. I u Ujedinjenoj Nemačkoj ona postaje nekako medijska ličnost i senzacija. I to i dosta pomaže u bavljenju politiku, neko tako mlad uspe da upadne u pažnju medija sa i zanimljivim idejama. Ubrzo nakon toga, ovo je isto bitno za našu priču, Oskar Lafontaine, 26 godina stariji od Sare, član SPD-a, ozbiljne, znate, utaborene stranke u Nemačkoj stranke, sad kancelara Scholza, se razišao sa svojom strankom posle sukoba sa tadašnjim kancelarom Gerhardom Schröderom. Oskar Lafontaine je mislio da SPD suviše je otišao daleko od osnovnih postulata stranke koja bi trebala se bavi zaštitom radničkih prava i slično, što apsolutno se slažem s njime da je SPD od toga zastranio, ali ono što je nama zanimljivo, 2007. Lafontaine i njegova frakcija i PDS zajedno formiraju Die Linke. Die Linke je poznat ljudima koji su se bavili nemačkom politikom, to je bila označena kao stranka krajnje levice, što jeste bilo. Znači, to pričamo o stranci koja je levo krilo SPD-a i stranci koja je naslednik komunističke partije istočne Nemačke, a zajedno formiraju tu novu stranku i, što je zanimljivo, Oskar Lafontaine i Sara se žene. A 2009. Lafontaine se povlači zbog svog zdravstvenog stanja iz politike, Sara još više biva gurnuta u prvi plan, postaje nekako zaštitno lice stranke Die Linke koja nikad nije imala neki ubedljiv rezultat, ali uvijek bila tu i odražavala je jedno određeno biračko telo i njihove ideje. To se sve menja 2016. 2016. u toku migrantske krize Sara dolazi sa novim idejama. Pazite sad ovako. Sjetite se da Donald Trump i recimo Marine Le Pen su dosta jako važne za desničare, dosta svojih ideja ekonomskih su bazirali na programima levice. Znači, socijalna davanja, državna pomoć i slično. Dolazimo do one teorije, nemate u politici levica i desnica nije kao na lenjiru šta je levo, šta je desno, više kao potkovica. Negde na tim krajevima levica i desnica se sreću. Sara radi isto to samo sa stanovišta levice. 2016. Sara kreće da napada migrantsku politiku Angele Merkel, što je bilo nečuveno da levičari napadaju politiku otvorenih vrata za migrante. Ali Sara to radi s pozicije levice. Za Saru priliv prevelikog broja migranata uništava državu blagostanja Nemačke. Znači, zbog tolikog broja migranata uništava se socijalni sistem i socijalna davanja koja treba da idu Nemcima ili tadašnjim građanima Nemačke. Vrlo pametno to radi i
postavlja novu politiku socijalnog konzervativizma, kako ona to naziva. Znači, socijalne politike, ne ove progresivne levice, kako sad vidimo, nego neke onako old school levičarske politike sa društvenim konzervativizmom. Sari najveći neprijatelj u nemačkom parlamentu su bili zeleni. I ona njihovu politiku krivi za deindustrializaciju Nemačke. Tako da zato sad možemo očekivati njen porast zbog toga što su zeleni se pokazali kao vrlo loše rješenje za nemačku industriju i za nemačku politiku. Dalje, od levičarki nikad ne biste očekivali od levičara da se protive zakonima oko promjene pola. Sara je to isto radila, ali opet s pozicija levice, zato što predstavila je da taj zakon od roditelja i deca stvara zamrčiće farmakoindustrije, velike farmakoindustrije. Znači, jedan izuzetno levičarski pogled za napad na nešto što bi trebalo bude prirodni saveznik levice. Podrška Ukrajini, Sara i protiv toga. Zato je često označavaju kao neku putinofilsku partiju. Zašto je Sara protiv podrške Ukrajini? Pa zato što se kaže prirodne socijalistima da budu antiratni nastrojeni. Znači, oni su protiv svakog rata, protiv bilo kakvog učešća u ratu, tako pravdu to svoje. Šta nam onda to govori kako može Sara da se plasira na ovim izborima? I odakle njoj je toliko dobar rezultat? Pa vidite ovako, Sara zbog tih svojih konzervativnih ideja uzima dosta birača tradicionalnih partija, ali moramo shvatiti u Nemačkoj se nazire, ne kažem da je došao kraj, ali se nazire kraj ovih tradicionalnih velikih partija, SPD-a, CDU-a, nije mi još uvijek kraj, ali imaju daleko manji broj glasača nego što su imali. Imamo porast AFD-a, ali AFD je problematična stranka Nemcima. I Nemci koji ne žele da deo svoj glas AFD-u zbog nekih njihovih ideja koje su možda malo problematičnije, bez problema taj glas mogu dati Sarinom savezu. Tako da Sara predstavlja neku light varijantu AFD-a sa svim konzervativnim shvatanjima, ali opet bez onog bagaža koji AFD vuče sa sobom i nasleđa. I zanimljivo ovdje reći, Sara je jedna od retkih, ako ne jedina stranka u Nemačkoj koja se nije direktno i odmah skroz odgradila od svake saradnje sa AFD-om. I oni su morali da kažu, zato što to nekako onako u Nemačkoj se podrazumeva od bilo koje ozbiljnije stranke da kažu da neće ulaziti u vlast sa AFD-om, ali Sara je sebi to ostavila prostor. Rekla je da to ne znači da ih neće podržavati u zakonima koji su racionalni. Ostaje da vidimo kako će ovo izgledati u budućnosti. Ja im predviđam da će u budućnosti Sarin savez imati ozbiljan utjecaj na nemačku politiku. Vidjet ćemo kako će to proći na izborima 2025. u septembru kada se održavaju parlamentarni izbori na čitavoj Nemačkoj, ali ovaj neki porast, ove neke nove konzervativne levice, tako da kažemo, jedino možemo pozdraviti. Pošto deluje da konačno neko će se baviti ozbiljno levičarskim idejama bez svog ovog ludila novog vukizma i sličnih stvari koji su zahvatile trenutnu levicu. Do sljedećeg slušanja, hvala vam puno i prijetno. Info podcast.